isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengag. Ti surat nga intay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo a Julie ti probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay nga ituloy mo abasaan to'y nanumo a surat ko, idanon ko man pa'y tinabara apanang kablaaw ko kada kayo amin amang bukbukal kadagiti drama dito'y YouTube. Nang nangruna dito'y programam alagip ti napalabas. Naawi sakmet a nagsurat tapno innak ibinglay ti madama apagdaldalanak itidan na ti live-in partner ko. Ket tapno nalawag ti amin rugyak nga rudan ti agsalaysay. Agyamanak iti kinaman nakaawat mo, Alfred. Aw nanyaman na, Julie. Amuman nga ramidag amin basta parakin ka. Basta ti kinaputig mo kanyak. Agyamanak, sapay la kumatadikan to og balbaliw. Saan to apulos, Julie? Ikarik detakin ka. Basta nanusan naklaan nga. Amuman, awan pa'y trabaho. Wan, awan parikot iti dayta, Alfred. Adamat trabaho. Iso asyak pa'y laang nga rin ti makaamo kadagiti masapsapul ta dito'y apartment. Sana balit ta bumahawak to. Inton addan tumatin panggadak. Wana, si kantong mat amin ti aggastos inton addan trabaho. Ah, ay. Ay, wana. Dahil talaga yan. Anya nga iti plano yung kina Alfred Julie. Plano iti anya, tatang? Dua tawadan nga agdindin na kayaw. Awan pa'y plano yung agkasar. Ha? Ay, kwa tatang, kinapudno na, saan mi pa'y anapagsaritaan day taabanag? Hindi, apay ngay. Di yung iba nga aglib-in kayo latan, aging gabadan kayo iti anak. Kwa tatang? Ibagam kina Alfred, tagkalay sa kayo. Ikakasta, mabindisyonan mo tayo, ti panagdinayo. Bayan nyo ta ibagak to day taken kwa na tatang. Una, rumbag lang nga ibagam day taken kwa na. Nas kang agkalay sa kayo. Tani, mano atawon mo tayo agdindina kayo. Agkalay sa kayo. Itikasta, agbalin mo tayo aligal, ti panagasawa yaw. Wen, at na akong dito, Julie. Amumat nga aging gaita katawan pa'y trabaho san ka di. Pangalak nga itaramatan tang agkalay sa bilang lang. Alfred. Nagadun tinaplaya ka trabaho. Ngamjak pa'y mo't ngarod na awat. Amumot na itasan ka di. Isasapay la ko matamawatan nak, Julie. No siyak la amay sa, maawatan ka. Kinapudno na, awan matkat parikot iti dayta kanyak. Ta sa anak mat nga agdardaras. Ni tatang laang matkat timang dagdagulit kanyak. Ay, mawatak mo't yun dita, ma'am. Iso na laang ta talagang awan pa'y aramatan ta. Iso pasensya ka pa'y laang, Julie. Wan, di ka kadiagdanag ta maawatan ka mat. Mababainak tupekan ka. Kasi kaamin ang taggasgastos dito'y pagnanaitan ta. Awan rumbang apagbainam, Alfred. Agdandanatan kas agasawa. Iso arubang nalaang ngarod nga agtinulong ta. Ay na, agyaw mo nak, Julie. Bayam te karigatak tagsapul iti panggadak. Iti kasta, makaurnungak mo tan iti aramatan tangag kalaysa. Kahit kumusta nga iti panagsarita yo iti anak talakay. Ibaganan to pa'y laing kanaw kina Alfred. Ti may papan iti imbaga ka panagkalaysa ada. O anya, mamati kan kanyak, Donato. Hay, Amelia. Uray pa'y mamin anom idaadagdagan, awan latta. Sigurado nga ibagan tumulaang ni Alfred nga awan pa'y urnong na.
Ngamen, aging ga ita kaawan pa'y trabaho na. Iso nga ro dadagdagdag ita. Tapno agsapul mo tan iti trabaho na. Digit di agbain Nagdakilan akarnay. Ngam isuki din ti papakpakan iti anak ta. Day ta nga rod kag. Angam anya ngay. Ka na-inlove mo nga rod di anak ta iti dayjay nga Alfred. Ay kat kapilitan ang aganos iti din na dayjay alalakay. Ta isumo nga rod ti pinili na. Uy na. Professional nga agpaisaw nga masadot matay. Bareng ano makabirok tumula ang iti panggadan na. Tapno saan adya anak taki din ti mang bibiyag kingkwana. Barbaro pa'y masyar ka dito Dagosme, manang Marisa. Wan, ading ko. Adda nga min umay ko ibagakan ka. Anya day tamanang. Agkasapulan iti kanayunan nga staff ti kumpanya apagtrap-trabahuak. Amangan no kayat mo ti aga-play chay. Adda nga min doa nag-resign. Kan adda doa nga ag-retire. Ay kit wala. Kahit kula unay manang. Sige ading ko. Masapa ka nga rod inton bigat amapan ija opisina. Ta isurok no sa dino a department ti pangisabmitam kadagiti requirements. Sige manang. Katita pa'y laang. Agyaman akon kan ka. Awan anyaman na ading ko. Basta lalaingam ti sumong bata, tapno awaten da ka adakos. Kan masapa ka, tadida kayat ti empleyado ang maladladaw. On manang. Sa paag to nga ro ti umay. Sige, kitaan nakto ija opisina, ading ko. Kumusta nga iti inaplayam at trabaho, Alfred? Kasalajak pa'y laang ro mamati an awat akbakay. No kasta, addan trabaho? Wan bakay. Addan. Ay na, nagsaya atin no kasta. Maragsakan ang parakan ka, Alfred. Kamawdyanan na. Matulungan kamot langin ka nagiti magastos diti balay bakay. San laing na ita? Sigurado ang makaurnong tamot ten iti aramatin tang agkalaysa. Ba nag-apagyaman ako unay, Alfred? Say-saya atom nga ruti agtrabaho, Iti kasta, daras ka ang makaurnong. Un bakay. Talaga say-saya atik tagtrabaho. Iti kasta, may pakita ka dagiti datakkel mo at talaga adisidido ak amang ikalay sa king ka. Ha? Kinapudno na. At sakit tinakam ko kadagiti dadakkel kin kakapsat mo. Nang runa iti amam. Anya? Ni, taapay mat ngay, Alfred. Kasano? Katagi ba si dandak matlaw na yan? Alfred, saan akas na ni tatang? Ang mga no na misinterpret mo lang dagiti imbagbaganakan ka. Ay na, di mo isakit ti amam, Julie. Amo, kan marikinak adinak tayo taparakin ka. Ngampala makita. Alfred. Itatadan trabaho. At damat din may pagpanakil ko. Saan dakmat siguro na basta tagibas sitin dagiti tatakil mo. Bakit? Imawag ni Manang Marisa. Kasangay gayam ni Sherwin intong Sabado. Anya nga tanong agawit ta intong malam ti Biyernes. Ay, katwan Anyan to ngay tigatangan tanga iyawit talakay. Ay na, ure sa anon, bakit? Birthday nga raw, di sigurado nga ado ti makan ijay. Unangam sa balila tamot no adda isang pata, lakay. Nakababain mat no awan man laang pulos mat bit-bit taas sumangpet. Sa bagay mo't kiti Ay, sikalatan bakit? Sa paan tanto lang arudan ti agpalingki inton Sabado. Itikas na, saan tanto ang maidardaras nga agawid? Sa bagay mo't kiti bakit? Agrocery tanto matan, tapno adda isang petang abasto dana ng ijibalay. Kan mga lata iti cake para iti kaanakam. Sige. Sigat makam mo. Bakit? Alfred, mangtad ka man pa iti pagpalingkik. Nay, nangipan ang mga iti suldong. Ay na, manumit lang ang iti nasweldo. Amumot ang nagbayadak iti abang. Si Ilaw, danom, binayadak pa iti loan ko. Isong awanin na bati Aginot ka nga mina Yalang importante iti katangam. Saan natila pang aramatam iti kwartam. Mangidulin ka tapno adanto alaam no kasta nga adda ka sa pulam. Imbayad ko nga rod iti abang, kasamatan kadag iti bills na. Kan nagbayadak pa iti internet, iso nga awanin na bati. Manula ang mat ngay dayjay kumpara iti sweldom. Saktong tagpalingkin ton malam. Sige nga rod, mga lakanto iti prutas kan natin
Saan manen apuro karne tigatangam. Mangalakan tumeten iti sabon, shampoo kan conditioner, kape kan asukar pa'y gayam. Wen, ilistam na kiti magatang, tayo suntulang ti alaet. Alfred, agawid tantuman mat ije balay. Apa ya? Kasangay ni tatang, agpartida kano iti pato kan kalding. Kaano? Into Nuebes, agawid tanto kalpasan ti trabaho na. Sana bale ta agsublita matlaang adagos. Sige. Makitang tuman. Tanay, atun sa amot ti aramidag. Ang mga nag-overtime kami tupa into Nuebes. Tanay, ado ti timteng stock. Kat masapol ang may deliver dagi siya adagos kadagi tinakurter. Sige, sapsapaang tungarod nga ibaga ha. Tapno amok ti ibaga kadatatang. Wen, nakitak nga rod ti post na. Ay na, til-tila mo't iririls na. Wen, ay nadadaal sa mo't ti panunot na. Salpag kitay! Salpag! Ay, makapasuran! Madimanan ti keyboard ti computer ko. Mangkita ka ba dito ti baterya? Wen nga rod ngam bilib ka. Adulat tamot ti nag-comment iti reels na. Galing ko sa tayo keyboard din. Makapasuran na talaga. Apay manin aya. Anya tinapasamak di ta keyboard ti computer mo, Alfred. Madiman nga ro din. Sa di naman ayang amin tinangikabilang ka ti baterya ginatanggaw. Dito'y laang mo tinangikabilang. Yung mawag damot dito. Sige put din tapay lang ti saritaan ta. Umawagak tumanan inton mawaya anak. Bye. Ay, unay na ya. Mapukaw mo't la amin nga usar dito. Anya aya ti berbero kam. Sa dino tinangikabilang kadagi ti baterya ginatang ko kunak. Dagitada man ni. Usaram nga ning tamatam saan atangiwat mo ti makakaadang agbirok. Ay una yan, Alfred. Dito'y mo't tinangikabilak. Ngam inyalis mo mo't ngamin. Inton maminsan, di mo ngamin pakibibiyangan lagi ti kagawaak. Tapno jak birbirukan no kasta ka sa bulak. Hello, Nanang. Naimbag man, ta nakaawag ka, anak ko. Wen, kumusta kayo matan? Nasaya at kami mulat ti anak ko. Da kayo ngay, kumusta kayo mo dita syudad? Okay kami laang mat, Nanang. Halidi mo inton Lunes, apay di kay agawid. Kita to, Nanang. Tani, adumat ti pakakumikumak ditoy. Ibagam to akin ni Alfred, ta agawid kayo mo dito'y balay, anak ko. Sige, Nanang. Ibagak to ken kwa na inton makariing. Nakaturog pa'y ngamin. Sige, anak ko. Sapay kumata makaawid kay tumay. Kailiw kayo ngaminan. Wen, Nanang. Bayan nyo ta ibagak to kin ni Alfred. Barang awan to ti maira na apapanan na kat makaawid kami. Kasano lakay? Agawid taman mat inton Sabado iti balay. Hala? Uy, Alfred. Dengdenggan na ka di. Apa ya? Agawid tamat iti balay inton Sabado ko na. Ay na, kastos lahang dayta. Sa peawan ko kwarta. Isupay man ti pamasahe kan pagpalingking agawid iti balayo. Alfred. Kan may sa, anyapay lang ti awidam. Kat inuras kayo mo't nagtintin next ka nagchat-chat. Ay, unay ka na. Sa bali tamat ano agawid mo't da tao. Sa nabali ata agsublita mo't laang adagos. Masadutak. No kayat mo di agawid ka siksi ka. Anya, ang Alfred. Di nak man disturboin. Kita nga daboy buya. Alfred. Hingga kagluton tanay, mabisina kon. Yulay! Apay di tamangan. Ha? Ay, kwa. Ikat manganta. Nakaluto akmatan. Kaya niya apay lang iti kukom di ta. Hingka gawon at tamangan tan. Mabisbisin na tao.
Kung day takit nagsil-silphone, tar aramidag. Wen, mabitlaang. Masino kami na ito kachat mo? Ay, kwa. Adala ang matpagsasaritaan mi iti GC mi nga agkakasinsin. Kanahin mo't langit din, ngay sutar aramidag. Apa hindi kayo mauma achat-achat? Dahil tumat la chismis ti kukwen nyo dita at GC yo. Alfred. Katpog mo ba? Saan ka di? Na. Dantan inuras kayo agchat-chat. Nagado ang trabaho dito yung balay. Nung day takit din da sa sigasom. Nung naglaba ka naglinis ka, di at ako man nalpas mo at trabaho. Na. Ay, day takit nga rod mare. No ibaga nang agawid kami ijay balay na, agwanak mat adagos. Ngam no siyak timang ibaga nga agawid kami ijay balay, dandani di na kayat. Ay kat talaga aparikot day tamare. Naimbaglaangan ata saan akasta ni Willie. Mas kayat na paikit di ati agaw-awid ijay lugar mingam ijay lugar da. Ay, kasla isopay kit din ati may sa apaka-estresa. Adda nga min dagiti gundaway akila at latan adi na kasarsarita. Ajak met ammo ti makagapo. Ne, apay ngay nga taakasta ni Alfred mare. Jak man ammo mare. Ngam adda malagip ko an naibaga ni iti kanya. Nasakit ka no tinakam na iti pamilya. Iti anya agapungay kanumot akasta mare. Idi damo, saan ngamin akayat datatang ni Alfred para kanya. Sadot ka no ngamin, nang ro na idi awan pulos pagbirukan na. Ado mataas ang udakan ko na idi. Dandanida kami pa'y kidi pagsinaan Angam itataddan trabaho na, at damutan pride na. Kat, anya nga iti planom ita mare. Ay, jak nga rod mo mare. Ay ayatek ni Alfred. Ang kasla na labos mo ti kasdi nga aramidan na. Panagrik na kat kasla saan anapatag ti pamilyakan ko na. Panagkunak mare, nasaysaya at siguro no kasaritam ti asawam. Ibagam ken kwa na dagiti madmadlaw mo. Iti kasta, mapagsaritaan nyo iti nasayaat. Ang mga no suspet samla ang maddayta. Wenno saan, ang mga no addadaduma aparikot ni Alfred. Ay, kasta nga taayang agpaiso, friend. Dayta ti saan tayong amo, friend. Angam kastay nakon, di mo iyalang-alang. Ta ang mga no isuntupay ti pangrugyan ti saan nyo apag kinaawatan. Iso ano siyak ti sika, kasarita mo ti asawa, mare. Aging gaita Miss F, awan pa'y nakitak ang nagbaliwan ni Alfred. Kasjay latta ti ugali na. Nasingpatmat, ngem no may papanen iti pamilyak ti saritaan, kasla agbaliw ti mood na. Jak ammo no anya aklase ti kapanunutan ti addaken kuana. Talaga ngamin ajak maawatan no anya ti kayat na apagparangan. Saan kami pa'y anagkalaysa ken awan pa'y met anak mi. Ay ayatek ni Alfred, ngem jak ammo no aginggat kaano ti panagan-anos ko iti dennana, gapo iti kastoy nga ugali na. Ket dawatek kumati kapanunutam wenno opinyon mo may papan iti daytoy abanag. Sapay la kumata matulungan nak. Toy pagayam mo, Julie. Ken ka pagayam, Julie. Panagkunak ket nasaysaya at siguro no damagem ni Alfred. Agsarita kayo itinalapat ket ibagam ken kuana dagiti madmadlaw mo. Amangan no mairanran na laang met abisi nga agpayso, wenno maditi mood na tunggal adadawatem a pabor ken kuana. Basit lang met siguro abanag dayta, isu a nasaysayaat no pagsaritaan nyo itinasayaat. Patsyak a maalapay dayta itinasayaat asaritaan. Alakastan pagayam, Julie. Ket pagyamanak unay tiing kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami, iti ingkay panagdangan.